mi panau pang kumruk mi kunala chu doctor ten athi to tia thu chho an nei hnuwa vuina hun an man lain aron har le tlat maya he chanchin maktak mai hian India rampo adeng chuak na sa in news channel lian tam taka po he thil thleng hi an tar lang ani Haryana Bahadur ba ka cheng hite Sarma papa chu me ni somhni panga kumin kumsang ni somhni pakhat khan khosik sangin atiboya corona shi thohni na len lai ani awangin an fapa Kunal Sarma chu Delhiya damdo in pakhat an panpui ta ngala ma se wan nei thlak takin corona ero a negative lova chuti rwalin a khosik ero asan ema wangin admit anita a khosikin zwal lampan zelin rei adai talawa damdo ina anin admit tu me ni somhni paruk jing lama chuan doctor ten anunna an chan theilo thole aboral tho hite Sarma tenu pa chu an shilta ani Kunal Sarma chung de chu an fapa ruang chu plastic a pek turin an shila damdo in lam thu nei tu ten Kunala pa chu a fapa ruang tuam na ngai tua tura an ti angin damdo in atang chuan ruang tuam na tur plastic zong chuan bazar lama avakalta a bazar vela a hmu mai lo awangin mundanga kal le in chuta chuan awa hmuta hlau maya darkar thum vel a thang hnu in damdo in chu a thleng vele a damdo in a thok tu ten lo pui vadin Kunala ruang chu sarang chuan an tuam filta ani Kunala pa chuan Delhi an chung te bingalin an khwa Bahadur Bagh Haryana lama ruang kalpui lawa Delhiya vuina hun man mai a rimle rimlo awazota annin har satna a omlo thuin an lo changa Kunala chu Delhiya vuitur chuan thutlukna siam felin Haryana lama po shil she ngalin damdo in atang chuan an vuina hmun tur lampan chuan ambulance mangin an chuak le ta a an vuina hmun tur le damdo in inkar hi darkar thumvel kal ngai ni in ambulance chunga chuan Kunala ruang bula anu le apa an thuve boka anu chuan afapa thito chu a thlek le ngoi ngoi thina mishing ngaya chuan boral ani to a doctor ten athi thu chiang takin an soi to box sinen anu chuan afapa ruang saranga tuam to chu sarang chana chuan abana awan deuh renga akha tokin afapalu khuna sarang chu hai hongin aka keu angin a tholut le thina chutiang chuan an vuina hmun tur an thlen ma chuan Kunala nu hian afapa chu aka a atho alo tholut thin ani nu hmangai na thinlung chuan afapa a hmangai em khovial thiam na le thirna atanga mithi ni to chu a hmangai zialan tirnan le a hnena kirle se adu ema wangin afapa ka keu angin theitop chhuain atho alo tholut thin alo ni a nu le patan chuan na tak tur po ani ang apasal po in anupui chet vel dan chu alo thlir ve top maya mishing lama chuan engkim atop ani to darkar ni vel an tlan hnu chuan an fapa vuin hmun tur khwa chu an thlengta heti hunlai hian corona second wave shikai an hmu chwa tam lai takte ani awangin phim khur thu hla a Kunala pa chuan an chungte an faparwang boipui tuma ronkal te po lodangin a faparwang chu ambulance driver nen chuan an hlang thla a chutia Kunala hun top vuina hun an mandon lai tak chuan an khwa Bahadur Bagh Haryana atangin phone call ronkal le tatlat mai Kunala pa chuan phone call ronkal chu lola in anu Kunala pi hi alo ni a atu parwang mulawa aliam mai tur chu ngai ngam lavin atu parwang chu an kholama ho pui zok torin aron ngin le a ma se Delhi lama engkim ro manna an kalpui vek to baka ruang chu rim chemai thei ani to awangin Kunala pa chuan anu chu Delhi lama vui phal sak zok mai tur chuan angen leta ma se anu chuan a phal thei tlat lo Delhi lama an chung tinen in ron khom le in Kunala pi ngen na chu pom mai tha in an shita zoka ti chuan Bahadur Bagh Haryana lampan tur chuan anin bua saile ta ani ambulance te befelin Haryana lampan tur chuan an chuak le a Kunala ruang bula chuan anu le apa ba ka tuma dang thu an omlo Kunala nu chuan a hma a alo ti thin to ang thok khan a fa parwang chu a om zona bo in aka akeu anga a tho chu a tholut le thina
chutiang chuan kalkung tluanin akha tokin atideu renga apasal po in omzia a omlave tito su te chu antive thit takna a ma se omzia omlo ma se nu mangai na chuan afapanun na kaukir le adua ati thei omchun ati ani in a insha a atop san theilo ani nilega antlan no chuan an khwa haryana an thleng vele ta ambulance atanga kunala rawang an lak thlak atanga reivak lo hnuwa chuan api le apu terem ti na in vuina hmun tur lampan puile turin ruam manna an siam puita a an kalpui chep ti a chuan chap hom hom chungin kunala nu chuan afaparwang sarang le puana tuam chu keu hong le in afapa kaupa in aka akeu ang le a atho chu athalut le thina chutia anu kunala om chunga bokdeu titia a omlai tak chuan an kyang alo omve kunala pa chuan afapa taksa athilmak tak mai mu anei tatlat mai kunala taksa chuan ti sa ron phodeu to thi azok mu a atuam na chana khoi ngalin andap kwal vela maktak main amarphu omto alote chu aron omle ni in sia a chu vele an tuam na puan le sarang te chu aphel ngal sok soka chutianga afaparwang aboi puilai chuan an chen omte po an ron tlan khom hloma ahmu apiang le asia piangin mak anti em mai ani darkar somni pali chuang marphu omto alo aron omle chuan ngai ventu po anga hle a kunala pa hite sarma chuan afapa chu atuam na atanga la chhuakin anupuin alauti chin angin afapaka chu keu angin atho athalut vele a an chen om tlangwal sunila chuan a oma nimdit dit pa chuan kunala chu akau pa ring boka ahnu reivak lawa chuan kunala taksa a danglamna aron om chhole chanta athote aron insiam chave zela ataksa po aron lumle chanta ti an sha chuan rotak khwa private hospital pakhata antlan pui ngal vata damdoi in an wathlen chuan doctor chuan kunala chu adam le theina hi za sompanga velani ti in lo soya doctor te po chuan theitop chwa zelin kunala po chu darkar ruknu vela chuan abyak theita boka ataksa te lo chak chhove zelin jun ni khat khan damdoi in chwa sanin an chene ina an hole theita ani kunala rondam le chungchanga hian kunala pi khan poimo na tam tak aneya kunala kha dillia william lorem tita se atupa hi amuto lo nge yang ma se api thinlunga na thok tu a om ani ange tin kan soi mai theimia lo tur chu kunala nu rin nakha ani akha tokin afapaka a atho atholu duringa chu doctor te po in soilangin kunala taksa chunga anu in tho alo tholu thin khan athluaka le athin vela na satakin na athoka chu chuan ataksa na thok thei to lo kha na thok thei turin apui ani antive bok engpo ni se darkar fe marphu omto lo aron omle dan hi hospital lamte po in aboral thu an nem nge to hetianga aron dam chuak le thei hi chu thilmak tak atlinga pathian na thoro pui tak ani ti hairwal ani lo